Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian saya yang terdahulu. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Syariat tubuh, tarekat hati, hakikat nyawa, makrifat rahasio. Syariat makanan tubuh, tarekat makanan hati, hakikat makanan nyawa, makrifat makanan rahasio. Syariat jalan yang zahir, faal di Allah tubuh di kita. Tarekat jalan yang batin, sama di Allah hati di kita. Hakikat sebenarnya jalan sifat di Allah nyawa di kita. Makrifat sempurna jalan zat di Allah rasio di kita. La kulimah syariat, ila kulimah tarekat, ilaha kulimah hakikat, ilahu kulimah makrifat. Syariat ba'anan syariat anta bidahu, buah sambahlah dan engkau akan dia akan Allah. Kok tidak menyembah Allah, tidak bernama syariat. Jalan itu jalan tubuh. Mana dikatakan tubuh? Kulimah la ilaha illallah. Di madu di batu hampar yang putih. Mana dikatakan batu hampar yang putih? Cahaya menyambuh daripada jantung. Di mata gae di tiang aras. Mana dikatakan tiang aras tulang punggung. Kata la ilaha illallah.